O te whatalo whātu lau whaafonga anga i le nei tae au mā lole soifua manuia, usi mea le whaafonga o Telefola Radio Samoa. To atolu whanau wa onga wa tūtūli mai se tasi wa onga mawalunga i Otago, o na ole wha o li mai se tasi o tamaititi a onga i totono o le whale le ta ua le a onga. O le wha o li mana tupu i la onga mawalunga o Taco Boys i le aso lulu o le vai aso tāluai. Ma sa po e ina muli muli ai toe wha asoa i lunga o le social media. I lea ta video lo ma waile mawele tuli manu o le na a fia a o wha a wawai peo na fasi. Ma o lo maua mai ai foi na ia toe o foi natu lana ato tupe ia o ese ai. Mai lea o ngana nafi na wha maunia mai ai o lea watu utuli umale to atolu na whaia. Ma o lea foi watu e foi atu le na a fia i lea onga. Ue a ao leo leo le nei mata upu ma o lo so e ina i lato na toe wha asoa ina online. Ua nga i fo i lea onga i le net safe i se whaingai ave ese ai lea ta video. Mai le sui o pulenga wa avea le mea na tupu ua toe wa ai e fo i wa mo o mia le wha malo si o tu la fono. I le wha o ngā ino masini kompiuta ai mai se lava i le pui pui o langona o whanau, wha pelo la tau saunga le mu. Ua tawa nau le sa avea ma minista o le COVID e ta tawa na ia wha ato SAT na maitanga uma na a fia langona. O na le awala sa wha atau taiai no fuanga wha anofo esea. O le aso na nafi na wha atau ese wha alawa i tele Chris Hipkins i a Charlotte Bellis, o na o le awala na liki ei wha mtalanga wha atatau i lana talo sanga. Sa wha aulu mai mo se avanoe no fuanga wha anofo esea. O se wha atau esenga wa tolu masina wha atau awha iai wha alawa i tele. I reporte fulinga mai e le na o Bellis le tinama i tanga na ui i a whainga tā. E iei fo i isi tinama i tanga na ui mai ei lava fo i le awala le etasi, ma o ia leo Rosh ni Sami. Sai Amerika matalo sanga mai e fia fo i mai i New Zealand o lai. O le mo o mia telo le fesoa soani e sa mina wha aulua i loa lana tangi i wha misinonga mo se fesoa soani. Ma o le mata upule nei na tutonge i le malo le lata lata i le fase fulu tolu a feta la. Ina ua o le tū la fono ma ele i tau nuu le wala aunga ina ua talia le talo sanga. Ina iaso o tutoe wala au le mata upu. Tala le tio New Zealand, o sami o le tasi leo le lua se lau luas fuluiva tangata na talo sanga moa vanoa, i no fuanga wha anofo e sea mo o mia e se taimi vave. I le vao o ke topa lua afe lua se fulu, ma o ke topa lua afe luas fulu tasi, i mafua angola maitanga. Ia talo sanga e o maia o ke topa o le lua afe luas fulu tasi, na o le luas fulu ma le tolu talo sanga na talia. Maia sami, mo o mia le wha ato ese o no le awala na i loiloi talo sanga ati nā maitanga. Ua fo ina mai e whale mai Wellington e vouchers e wa aia fuai fo mai whaale ainga. I tu atu i tu la whai ngā luenga masiaki e le o mo o miaile anga i atu emergency departments. O vouchers ne wo fo mai aile mai atolo po le telo ta o tonga i Capital and Coast wha apea Hutt Valley DHBs a o iaile uti uti o le au whai ngā luenga ma le to a tele o ngase anga i atu. O nei vouchers o le ato tonga ele wa aingol fo mai ele ngata o siaki wha awhisa nga i po le alu i totono le clinic. Ai wha apea fo ima wha atala noanga whai ai lungo le telefoni po le online foi. Mai le sui o le pūlenga o se whainga ia wha a māma ai le avenga whale mai. E ui ele o wha mauti no pe fia a toa leo wha ingo vouchers, pau le tala wa au mai le Emergency Department of Wellington e se fulu pe sili atu fo i le aso itasi. E iei le tale tonunga o nisi le pūlenga, o le taunga tā o le pili e wa ai ai fo mai o le isi lea mafua ango le tumutumu atu Emergency Departments. Ma ua wha atalo sanga inai, le tatau ona iai o se system e wha atu pe siaki nei, e whaia after hours po o tu atu o i tu la whai ngā luenga. O le tamana maliu a o iai i le nofuanga sa whai ngā luenga i au kilani, e wha apena tanu mia i le uta lau papa. Lata i le tūlai tasi la waulio le aso luana wala a wai leo leo i Grey Street i Onehanga i le nofuanga na umaile soifu o lea tangata whai ngā luenga. Reportia le staff o le nofuanga na tupu ai o se tasi o poloka o lo o whau wai whale. E le ifina ngalo se tasi o tua oi na moli mau ia reporti wha ai loa. E na ia tā ua o le wa maliu o le ave loli sa ia wha atonu tonu ina le whela ua ingo le pailate lau papa 5 se lau kilo kalama. Ma wha afua se ia iona toe pa uane ia te ia lava. E uina vave atu i eisu o le soifua malolo ina mō ngā luenga la vea ai. Peita ia le imanuia muli muli ai umalo na soifua. O le nofuanga lo o whai ngā luenga lea kone karate wha apeo lo o pule le Cardes a o le ave loli o lo o wha awhai ngā luenga e le Herman Brothers Transport ua wha ngā solo fo i masu e suenga a le WorkSafe i le nei wha lave lave. Tala muli muli, a whai o ta pena si a singa po o ta whaonga o le nei long weekend mo le matariki o le whautuanga i a lava le taimi e ta pena ai.
Mai le matanga luenga le soifua malolo ina I tangata o le awhewa ai ia iei se tāpia nanga ina ne I maua se isi le koviti ma mo o mi ai le whaanofo I sea. Ai mai le pūlenga le waka ko tāhei whaapea ma leo leo ia tapena mo fesuia ingo le tau ma tau tua nā le saunga le mui lungo a wala I taimi e ono poloka ai. Mai le waka ko tāhei e le misi nei fo'i ma le poloko a wala I le so ma e tatau ai lava na lava le taimi e tapena ai. Mai leo leo le afa o popo leo leo ngā sui o le ofisa I lungo a wala I le nei weekend, ma o le talo sanga watu ina mai le ofisa o sa wai ma le wha manatu, I le whainga tā ma le ti ngā o le wha lawe na mali li wai le to a fitu I le amatanga o le vaiaso nei Picton, e sei le to a lua lo ti ngā ina pia I le whale mai. Fautuanga malapa ta inga watu ina mai a o sau ni ai ni usila e wha mamalu, lana ulua I aso malolo wha apitoa mo le matariki. Tala na o le tae au, manuia le nei aso.